Voalohany maloha zegny dia magnano mbola tsara antsika jiaby. Mbola tsara kabarinareo. Ya ravoravo zay ty navy ty Diego zao ty miaraka madamanaka sy zanako roa vavy donc zay neto zanako miaraka amin'ny madama roa vavy io farany roa vavy ro fa tsy haiko afaka maray na mbola mety mahazo koa fa mikofoka maray zay sy madama io fa zanakanay fa fito zafy kely efa fito sy tapany. Ambesa aloha tsy fito sy tapany fa valo sy tapany. Le teny falevantsika mivolagna karaha ty amaro dia amaro taranakareo ke zay sy madama fa nahafeno fito fa le zaza reo zegny no idefianay ka ny anay zegny fito le zanakay zany miteraka valo zao ty valo sy tapany fa sivy za mino tsara be fa izy reo koa magnano folo isaky ny raika lasa fiangonana raiky pasteur mayor sy ny la famille jiaby. Zaza fito miteraka folo fa fitopolo donc zay fito amby fitopolo miaraka amizay sy madama fa sivy amby fito efa eglizy raika eglizy raika zay mamporisika anareo koa alefa aza mihafahafa ry tanora mitera mamenony tany karaha tsisy amin'ny baiboly fa le fivolagnana hoe fanabeaizanay zany tsisy amin'ny baiboly zegny fa dia samy mamelona zay vita anao koa tsy mahavita mamelona folo aza miteraka folo zay mba azonao velomina ihany fa io koa fa omen'Andriamanitra isôro foana zanahary io fa zay zegny nomeny anao koa dia miarabantsika jiaby eto Diego arabainareo vahintsika avy lavitra indrindra zegny avy amin'ny fianaratsoa pasteur Herzou avy eo Antala misy pasteur Anito vadin'ny pasteur madame Anito aiza moa izy avy Tomasina i afara azafady fa minambara misy lasa afarafara koa manko anao ka tsy hitan'zareo anao tokony araka nipetraka akaiky madama anaka teto dia mba sitrany mba tsy adigny pasteur Pierrotin fa miara izy avy Tomasina avy Fianaratsoa Sotegna avy eto miarabaina jiaby reto pasteur miaraka amintsika reto fa natolotra teo fa arabaintsika koa voakan'Andriamanitra eran'ny Madagasikara miboaka avy ety amin'ny farany avaratra ny afatra ny any zao ty andeha eran'ny Madagasikara eran'ny zao tontolo zao ka tsika jiaby fiarabanareo voakan'Andriamanitra eran'ny Madagasikara mitandregny toriteniny any zao ty miaraka amin'izareo mpitan-dranomasina any fiarabantsika aby anjareo reo dia iorakoraka be tsika amin'ny feo mafy manao hoe mena voninahitra ny tompo amin'ny feo mafy manao hoe zegny zegny ny fiarabana atsika eran-tany fa mbola rahana tehaka zany mba rahano tenareo marina ry zareo ataovy mafy mbola tsy nitehaka mafy ohatry zany ya misaotra ravoravo jiaby reo lafa mitsika eran'izao tontolo zao mitandregny atsika mitehaka mafy karahan'zegny ke alohantsika anomboka ny toriteny androany hitokana fiangonana ao Ambalavola misy afatra maventy donc atao amin'ity péricôpe tsika ty fa aloha zahantsika hoe karakory moa zegny afatra maventy koragnany ato zany zao vaky tenintsika amin'ny jaune toko fahasivy amby folo tao igny jaune toko faharaika amby roapolo zafady anomboka ny andiny dimy amby folo jaune toko faharaika amby roapolo andiny dimy amby folo ary efa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera alohan'ny akaran'i Jesosy any an-danitra zany Simona zanak Jaune mo ty ava mo ny fitiavanao aho mihoatra noho ny fitiavany reto hoy izy tamin'ny tompo ianao malala fa za tianao dia hoy izy tamin'ny fano ary ny ondro hoy indray izy tamin'ny fandrono Simona zanak Jaune mo ty ava ianao hoy izy tamin'ny tompo ianao malala fa tianao aho dia hoy izy tamin'ny andraso ary ny ondro hoy izy fanontelo ny Simona zanak Jaune mo ty ava ianao
dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe motia va ianao ka hoy izy tamin'ny tompo ianao malala ny zava-rehetra fantatrao fa je vous aime hoy izy taminy fahanoariny ondro fantatrao fa je t'aime fotsy manka ny thème bizomany be de je t'aime ya iresaka fitiavana zany tsika eto nanontany Jesosy amin'ny Petera motia va ianao dia namaly izy ohatrany hoe est-ce que tu m'aimes bien sûr je t'aime je vous aime raha miteny anglisy do you love me yes I love you ataova miteny grika koa ataova miteny sinoa koa aona tsara izy teo asaiko ataony zanako vavikely io fa miandra teny sinoa efa nataony taminah le teny sinoa izy atao ni sainty ama fitiavana toy zao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny zany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy ndraiky zay a nisy gendarme zay nisakana pasteran'ny apocalypse tondra moto rehefa nisakanan'le gendarme le pasteran'ny apocalypse aiza papier-nao i gendarme ity tsy malala hoe paster izy io savany le papier tanatin'le moto tsy tao le papier fa dino tany an-trano anao koa izy tsisy papier mijanony miditra fourrière motonao ty za sefo tena aloha mba andeha fa ifonana fa dino papier fa za ty mako andeha ampivavaka fa anao ino no andeha ampivavaka za pastera anao pastera ozy izy aiza karatra mahapastera anao izy fa digno miaraka amin'ny papier jiaby any ozy izy fa naperaka tambolo latabatra tao za andeha fa tara iny lasa adigno karatra mahapastera ana aiza nanako la preuve fa anao pastera ozy izy ambesa aloha ozy izy misy anadinako anao roatra pastera anao amin'izao anao tsika vetivety ity nanadinana ny anazy aiza ozy izy jaona toko fatelo andininy enam-bifolo aiza ozy izy teny mivolagna karanty meo ny toko sy andininy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny janana latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay raha ohatra pastera anao hainao zay anao alefako zay koa tsy hainao mamaly an'izay anao tanjahako eto ozy izy aiza toko sy andininy misy an'izay jaona 3:16 zao baibolitsika misy azy jaona 3:16 toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny zany latokony mba tsy ho very zay rehetra mino azy tsy tadidin'le pastera donc toko sy andininy io hain'ny izy fa tsy tadidiny toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny zany latokony mba tsy ho very zay mino azy iao izy le gendarme raha haiko zany zay dia alefanao za alefako anao hainao zay tsy hainao anao tsy mandeha etony ano ay Korinthiana toko 2:20 ny andininy 9 tegna marina pastera marina anao alohanao mandeha na izy tsy hain'le gendarme koa le toko sy andiny fa mba tsy tadidiny le raha nefa jaona 3:16 izy na izy koa tsy natadidy tongotonoho ny fahatantany Korinthiana voalohany zegny tsisy toko 2:20 zegny izy koa fa namaly le pastera tegna pastera marina alohanao mandeha volagnine zegny tegna pastera fa tsy mavandy anao ke itsika koragna fitiavana eto i pastera io zegny tsy manana fitiavana satria nagnino olo manana fitiavana zegny tsy mavandy amin'ny namany tsy mavandy amin'ny namanao koa fa manana fitiavana anao zay ke ikoragna fitiavana atsika ny any ty
atsangano ny tagnan'izay olo manam-pitiavana ato amin'ity fiangonana ty atsangano jiaby io fitiavana koa fa fitiavana na fitiavana saka piso tsy haiko merci tehaka mafitsika tsisy olo tsy manana fitiavana ndraiky biby reo manana fitiavana sa tsy manana ia manana fitiavan-janaka reo karakarainy zareo le zanany jiaby regny ke atsika jiaby ty manana fitiavana ke fitiavana voalohany zegny nanontanian'ny kristiany petera anao va ty avy lagniny kristy iavy lagniny petera hainao tsara be fa za ty anao ke zao raha volagniny kristy anao koa ty za fa hanino ondronaka io iavy lagniny petera za mana ondronao boka aveo napodiny koa le fanontaniana anao petera tena ty za marina anao io iavy lagniny hainao tsara be fa za ty anao andraso ondrotro volagniny kristy andrasonao donc andraso ondronaka io volagniny kristy ke napodiny fanotelony raha tegna marina petera fa anao tena ty za ia volagniny petera nalahelo donc petera ke raha zao nikoragnany hainao tsara be fa za ty anao volagniny kristy fa hanohariny ondro fitiavana raiky zany ho an'ny olon'Andriamanitra jiaby commence pastera loholona diakona evangelista missionnaire reo olo reo zegny spécialiste ny rahan'ny kristy raha tegna tian'Andriamanitra nareo fa hanony ondro fitiavana donc zay karaha ray aman-dreny zegny izy mamana ny zanany fitiavana mba tonga andray aman-dreny mamana ny zanany manome sakafo maray matsagna hariva mena sakafo jiaby koa fa zanakao karaha biby jiaby ro koa manana fitiavana na vorona izy io na biby io na laoko fa meme sakafo zanany jiaby arovany zanany reny mba tsy atakeny fahavalo zay le fitiavana bakeny fa misy karazana fitiavana maro amin'ny fiainana zanak'olombelona misy fitiavana agape misy fitiavana eros misy fitiavana filia ke le fitiavana filia fitiavana n'Andriamanitra fitiavana agape fitiavana namana fitiavana erosy dia fitiavana aranofo olo roa mifankatia le mifanambady le mifampitarika amin'ny zavatra tsara le fitiavana agape zavaty fitiavana anandria amanitra le fitiavana filia fitiava namana io zegny tokony hita anatin'ny l'eglizy koa tsy mifankatia tsisy raha manjary amin'io fiangonana io le firenena koa tsy mifankatia ny vahoaka sy mpitondra tsisy raha manjary amin'io firenena io tokatrano mikorotana ambony ambany tsisy raha manjary amin'ny tokatranon'izy mivady ao ke ny anytytsika ikoragna fitiavana karakory moa zegny fitiavana izany ia zao raha resahana ato amin'ny jaune voalohany jaune voalohany toko faefatra jaune voalohany toko faefatra vakitsika manomboka ny andininy fahafito amby folo jaune voalohany jaune io boky alohan'ny apokalypsy tapitra boky jaune misy jota avy eo apokalypsy jaune voalohany toko faefatra andininy fito amby folo izany no atanterahana ny fitiavana amintsika mba hananatsika fahasahina amin'ny andro fitsarana fa takazy isika eo amin'izao tontolo zao tsy matahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra fa mampahorony ny tahotra fa zay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana isika tia satria izy efa tiantsika taloha raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa mankala ny rahalany dia mpandainga izy fa zay tsy tiany rahalany zay hitany ataony ahoana no fitian'Andriamanitra zay tsy hitany ary zao ny didy efa azotsika taminy izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tiany rahalahiny koa akory tsara raha volagniny teto tsy manatahotra ny fitiavana
fa zay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Ino moa zegny hoe tsy manatahotra zegny ny fitiavana? Ohatra zay anao mivolagna fa za tia an'Andriamanitra e, za tia an' Jesosy e, ke navy ny fotoagna misy olo mikoragna aminao, anao tsy mahazo mandeha l'eglizy, anao tsy mahazo mivavaka. Lerany anao mandeha mivavaka roasiko amin'ny asanao ianao. Lerany anao mandeha mivavaka volagny vadinao io, atsika misaraka e. Anao zanaka, anao mandeha l'eglizy ihany zanako e, anao roasiko an-tragno ato, za volagna aminao. Anao koa mana fitiavana an'Andriamanitra io ndraiky Jesosy Kristy, anao mavozo zegny sa tsy mavozo? Zegny menasy zegny mavozo anao sa tsy mavozo? Izy koa manam-pitiavana, anao tsy matahotra. Zegny mampahavy tanora sasany io. Izy koa tsy mavozo ray aman-dreny koa fa misy olo raiky atiany zay. Le olo tiany io olo tsy manjary. Avy ray aman-dreny nazy, azovy moa ty izy zala miaraka aminao ty. Namako e, namanao karakory. Namako, tsao mbo sipanao io. Izy hoe olo raha tsy manjary io sipanao. Io na manjary na tsy manjary, io ny tiako. Za mivolagna aminao, volagnao io olo, za mivolagna anao tsy mila miaraka amin'olo fa tsy tiako volagny mamany. Izy koa fa tiako, na ino ataonao, na ino ataonao, vonoanao za fa tsy ala amin'io mama e. Tsy aritanao moa sofiny karaha sofina elefanta io donc ny tiavako azy e. Tenga tsy matahotra izy fa io tiany oloa. Izy koa rahanao amin'io, i vao maika misisika amin'io satria io tiany. Karan'zegny koa lehilahy. Azovy moa ty olo miaraka aminao ty zanako e. Ino moa la zanatsipa ty amitsika ty koa? Io tsekinaka io. Io maman tsekinaka. Viavy maventy be karaha fa 100 kilô io tsekinao. Anao ty zary raha misy 50 kilô. Ino mba raha ho vitanao amin'ny viavy maventy be io? Izy donc izy maventy io tegna garde corps naka e. Za koa misy manafika izy fa alefako loho za fa rato. Zay tiavako anazy io. Anao mba mizahava olo pointure anao e. Ty tsaiky ty karaha ty tsaiky maventy be ty. Tsisy raha manjary fiaignanao amin'io. Io koa masiaka aminao, io tsy digninao izy maventy be io. Karaha akory ataonao anohatra anazy maventy be io? Anao meno te sofina re mpandehanao, anao fa plat amin'ny tany e, fa tsy tafaboaka anao. Ke io tianaka. Izy koa fitiavana io fa avy aminao, sarotra donc manala anazy io. Ke ny fitiavana tsy matahotra. Koa misy fitiava-tanindrazana zay le olo raiky, na ho faty izy, tsy raha ino fa i mandeha foana. Izy koa tian'Andriamanitra le olo raiky, martyr, magnano martyr, i tsy mavozona ho tapahanao lohany io, vozona anazy io tapahanao. Na koa hodoranao motro olo, i fa tsy mipodiko fa zay. Karaha tsika voaka apokalypsy zao. Fa raha mikorina amitsika le fitiavan'Andriamanitra, le afatry ny boky ny apokalypsy mikorina anatintsika ato. Ka na ino raha mitranga, na ino fanenjehan'ny olo, fanaratsihan'ny olo jiaby io, famelezana anao jiaby io, menasy jiaby io avy. Le fitiavana n'ilay Kristy donc fa mipetraka amintsika ato. Tsika mbola eo fô. Ary eo fô jusqu'à la fin du monde, jusqu'à tsika avy an-dandrany, tsika fa tsy mipodiko. Fitiavana donc aton'izay. Amen. Atsika magnano couleur fotsy, manga. Couleur manga io donc fitiavana tena code secret nazy io. Fitiavana. Fotsy fahadiovana. Fahamarinana fandresena.